Ishun shachu bahamenemba NKST ndowe higen sha umena bahamenemba NKC shun kushi chachu tomu dudo ovulu wele nkita TV ya ngbane alo ewelo ngwana mo hishin higen ha video ne ya nongo kpolo bahamenemba NKST vidua benengi video ne chachu kashun kangi tsembele na ha memenawe shatungu dudo ovulu wele nkita TV ya to shiene chachu menawe mwe kwa na ga melu kwa ma mi lave juli ma menawe award ba award o shetu akure neve o walo na ngunko mimi ka o yamane yanga ka kwa o tomo ko mi la wan Solomon Tetsa nyeka wanjila kpam nyam kime numbe kentative umba kpushi kabila e kpashila atoshi ne luwes NKST sha tom no dido velwelen kentative NKST ka nungu Kristo se shata angbane se su ne kpushi tachu ka NKST anna tative uluheli higenye mtwaka ha amke kuwe vieri don vem so meme wesive be zaheme atomo dido velwelen la ya ka NKST neve ilu olun dwative ketative higenye gaya bakpushi unengam lo laman dwative na higene mungelenge kwa baka mo ngmana yo olo kwa la social media higen alo e yomba delimo mi amba akunde nyi gbe adogabe fate wolun kwa shonga ba kitati babulu info zekwa NKC ya NKC nongoye tative ba ulwe kwa wotesiye uluda e mapeya afai nango tivia shadwo solula mene kaya kwa momo mba mare higen ungwe kwa mom uka we uma wanye utesina ka kwa onada eji mapewe fai nango tivne nguga ka odwane te ma yumba neve dwane uluwele zanza nyaya ka NKST msumba hemene mba yange bihi twa kijumekela la zanza vanyo shamba higen tabe ne shumaka tomodo solo neluwele nkita TV alo ene lugaya wakia mwam kwa mwamote sene masolo lama male dwa bute kwa dwa hausa manza yoruba gema ngoho eta TV ne TV makla luga chachu janza higen kan bak pushiv viso dwa no lamenga emlu lame higen ke dwa TV na ha ave ki we shame ja social media jema ave ka chacha du ka social media higen lo kwa gba ve shame ga ve ka ve yen chachu ngulangu lame dwa TV elu lamen dwa TV ya loka go level hwa kwa lu kiwa we ma kwa lu inferior dwa TV ngo inferior ga ngo kiwa we adoga wo mbagen fe fata yilanse loka ba loka ne ka wo lu kiwa we ya ka wo lu inferior laga tato dwa TV ngo inferior ga ka we uto we ngo inferior tato ha ma jipe ulamchi ya ka communication ko gba ma ka communication ka kiwo so foto wudu undare yo hide mi jumega bamba kpushi ya hide yo ve jume na hala emba eve with the lament what tiga ba hige na she yuasene NKC baba lomo ye tesi dwati sha university so mto she ne kpushi umesu NKC sho ve nongo ya dwati ulumu mahelo de kpenga ongba na eve fo wolun ma shungelen ke tative msu ne kushi satomo dido no na dondo shame NKST shio wan mane tative nom suma kasi chi ma ulu zende ndeli ma ulu zende ndeli gbungulu na higen social media vanyene ma ulu zende ndeli gbungulu ye joy gene ba November kasi manaka gene ulu huwa aka shame ningina ha angane ya mba nom so mtoshio no su NKST kushi satomo dido show nongoya yomba belumba na huwa yo tsembele ketative kwala nongo kolon wan mlu o tiv la shinemi chuku o tiv ya zende ndeliga zanza nya kwa o tiv zende ndeliga bamba kpushi ika onu ba NKC jeba gane bamba kpushi we social media va duwe higema
aka huwa ikempe huwa lamen dan lamen ka shintio lamen chocho alo humba hula mana humba lu ne gwa yemene gwa social media ya wan gba ne pushi ka e bebulu lamen ke tv na ha ere ne ka na ya mbazama pega ba pushi mo join ba pushi mo nyonungu ka ni onumba enkesi ba buluki minje ba pushi ba huwa ikempe ba huwa na kai gba pa ma be huwa ga ba pushi mba kana be en vizame kanyi kwalu enkesi kwa na la ka nyanga pa fawe ka enkesi culture tv esulole kwa kedwa tv na ha pa ari ne tinga so wan ba namba bulole ne ka kedwa tv ma ari ne tv la ba gane ba ne kedwa tv ka mimi bamba ne ka ari ne tv ga ta chuka kedwa tv ngula me kedwa tv bongo ne ka yeri ne tv ga ngu he ne he tv ta chuka yeri ne tv la ka culture tv la ga ngu zende njeli ya social media huwa vele ne tumbakala ngu wele ne ka dan la me ne ka shintio so da inongu ya yo vinenge kwa wo ahura gwa ka satana lo men we na halaye so anga ne vijenga kwa kwando silwele ye bibiro wako wakondo huwa numso mana kondo huwa kwasi bagane kushimba olun tagada bibiro mbaze ajilaga yangi ye kwasi na de huwa kondi numso ga shin numso na de huwa kondi kwasi gana kwa gbavesha kwa laga na mso mtoshie numso wenkesi Ushi shatomu dido. Luwele ya wewana wenkesti. Alongo wele nja dido. Ma ba nongo no ndaha weshi nongo ya. Ve laha oya wukwa wo nyo nongo wo gima kwa dido la wo takila. Wo yen wo da nyo kwa boya. Wangba wo nyan atuwe kekitati. Atoshie. Sha uwe semba hamene mba wenkesti. Shatomu dido. Luwele ketati u nongo. Hulu mutati. Wa shi hele bua ketative ne ave shi o ya wan gba wa Eliam elamene pa ka wo lamia o ti magane be ke ngura ka wo lamene to fo ngura ka NKC yes bibiro pa yira onu bu bibiro fin comment section wo fewe kaka ko bia bibiro yira ko la ji miom ale yoro eklim ke ngie la ji miom iye kwala ewo so we yira la nguga ka mimi ba yavano hitembega ka choke ene ve si yavano hitembega jira atie kala kwa pape yira hitembega chapalo basaba yavanga ka si yere ye ida yava yo na ale yolo la chi ya pape gba yira atiga nso enke si kpushi shatomo dido volu nango no wele ma wan gba namba gene kpushi volu nango no o criticizing kwa shunye ka veve ka verity la vizahe mene tom na wele nchachu satan ka gbinde kpishi unongo hamma ochi une yime mi hingimba na bane ko ni tile mi hele don na igu ma chombo wamba yemba chuku mba benongo ngwa chesne nkesi be ko be tile shame ya di he wen lo won we yira wotie wongo nkesi ka ko dido lo wele ye zahe mene mi wan gba wa de kan we mba lame na hala ya ohe ya wokpo yin woda ngwa vega so enke si pushi sha tomu dido lu nongu tsembele wele la wangba wa so ne te manunga ba tesi manu pastors ba lu nongu no ukwalun kwa utim tile na mi hele ji sha yele ni tiv ye kape lame laga edwa la mene oke church ngukpo so edwa la mene oketa ta kako satan tita ke church kako kwando bagbe la menga ka la menje fa yo ngune ka olukita ngune ka oludwa ma weka da ka yo liam ne ka liam yo NKC Michael Adoga ifa liam yo ma kwa ka ifa liam yo so wa so hemeno NKC pushi shatomo dido vele la Zanghemene on the suene on the nanege on the naneta have humbe no lwele ne na hane so na yet to call now yet to kase